na de oboro na nkasa banti no ya wi adwuma ni nyina ono abai de ne sese won say ye free screening sise wa ma bi dia minim so wa bai de obe extended ya extended ya ne wala na sese ne wo days ni bi o ha betumi akọ Amen Scientific Herbal Hospital. Dr. Sheikh Amin Bonsu ewa ha ena Dr. Osewusun so aba penifo no pe me momoche ya ebi aboko de nyame adaroma don't get me who the whole year nyame shira afisiapa afin koma to ye fie su bebre ahofemu se ya amene okese so sa nyame shira obo ama pomuden pe koso nti nyame shira dog nso da adwuma no we ni nyina pepepe oba adwuma pa sa untiti ya odi ama unti now nyame shira ne wa be de me fancy ase mfiri ho yo they didn't screening no koso nyame adaroma ekoso ekoso mabai de say na me man koso koso ari o my lucky dog have de be koso inshallah yo de din kai ya be de o twede ampo nyame ase amen okokroko oba ade a wonam yeso na wasa manfo nyina yare na omo so a omo pa wo a no so omo be ye de intimi say yare bia age so no a wonam yeso na wasa manfo yare ye da na se enam se obi yare ya na ohuti ya na how tisi obi hu tono na mani aje enyeska no titro a se me hobi no fibi nkara bram no nyina na se de be nya pomode pa na obi ayare na no ho tono ande na manije wo wiase ni nyina ni titro pa na ho ndi se nyame so nta ma chi sa omompa wo no so munya bia na titro mo sa de no to de ajai se wo na no mo de taz bebre dia me anya no sa mfa ma ye afezo ye damo ase mo na mo kire na manfo nyame papa abeso mo ho yare nyame nhira mo na pastor fo ni malam imam fo wo mo some presbyterian pastor bi ndo ta kachira manfo pa wodi mame bi bai mame no cancer of the stomach mo twitwa sa mo declare say 3 days obewu I know say can to America fly call Amen yankopanda uma afi the US doctors no tem bi omunya case ya no market them o say na ala yesu magic ana na mse me magic kura de me ade me kire kura no nyame no anu nam yeso a na brawma amanfo ho atom ti e be sere se obi anhwe no husiye na nyame adaroma yankopon fa yeso no nsa amanfo nyina yare said ya na yetaka no me papa no or share me no your friend Nana Bonzo or you very renowned herbalist pa onye mo timi hwe your friend see ya osakolani na ye akolano obeyo bema obeyo oba wani mu se pro anu mu a home a osi nti die wo ho oye we se sha o hwe nsem no o kire yare so hum nya bibia experience no ye de atinu mu ana me so de wasa hye me no ma me akusia scientifically ana nyame adaroma ya sadi mfidie abeka ho mfidie no o de oda so a na kire yare yi yare ya ne kire ye no a na sa titu na sa ye den aprescribe sa mfidie we no nyina nka akoda so a na ya juice no ya kura si atitu so ense ya na enyiska ketwa ya si ye ne nyina free fruit so kopo na so nti so bada so bi oda so wie ya sa hwe no sa akoda machine ba ko so na no sa atitu biem sa machine no nyankopon adaroma se pin pa se me yem hunam min tutu me se nyame adaroma onya to ye fi hokora na adaroma na ada ko ye beda ne akamu ye bedam obi ba no ada oda mo na o mo timi na no grade no o mo damu na o mo da o mo ze now sometimes ya na o se achi o so hwe mo mfo no a nti se o mo hu to mo sa no a na wani agi nti e be sere se obi amra bra unze hia so check o system no pa se de be ya de bi enya wunya ti e be sere ya ba tie ya nkrofo e kakra ne tie na akire o se ba bi ese so ko sa ho ya no because I'm for the ese ahwenepa enkasa ya ni ntimi nkasa ni ye because nyame no onam yeso ana wa ye
ɛna nimdeɛ no so ɔde ama yɛn mfidie papa ɔde ama yɛn abadawe ɔde ama yɛn doctor for papa ɔde ama yɛn ɛna Nyankopɔn da ɔba environment no bibia sɛ yinim ne yɛyɛ enti yɛbɛsrɛ sɛ obi amra na ɔmɛsa no ho yadeɛ wode tie nkrofo ɔmasɛm yi ɛbɛkyerɛ wo sɛ ampa wo yare a mo obi na bɛka kyerɛ sɛ kɔ amen enti adanse yɛ basisi a wo hyɛ we mu a Nyankopɔn adaroma ɛbɛkyerɛ yare no na sa tutia na sa prescribe medicine na bɛhyɛ wo mu so a no so entitu kama organs ni na nyame adaroma na tinti ni na free so kopono na ase pam choy from Beatrice Owusu me sofo ne okuma sechi owo poku ase Triumphant Christian Center no oyare bia no a kire o se ko amen no kre me ba na typhoid ne ulcer ha me pa ene cholesterol by nyame adom me ba ye no mabehu improvement eti de bia no me so me de nkofo ba se nyame be ye o madom no mo so enya ayaresa ye daye papa si bebre se nyame ama no sa nimde na ode hwe sabi ya ye libie if say see your bossy camping ma ye de ye nya bi eso ba na kitaketo bia se tie bia no obema waduro akwa na ho ato yo anope me da Ghana fo nyina ase na ebra me ya akora be 16 years no na me yare hania e wo Ashanti region mantukwa obi onim me bia ohumi obi se me na me kasa no doctor ba ho no kreni me ko ka me ha kire no e ma o ma me aduro na me num aduro no kra ma no awie na me yare no start se ijai nti efiri ho no e be pem ne no sa yare no krenya me hu bio na be say 2 months ago na me sisi ya me ya pa no kreni mintumi transit mintumi ya hwe eno so ma me dwane ba ha because of the na doctor ya ma me dada ni ntino na me ogidie nso se me ba ha so still me san so anya ahoto nti ma me san dwane ba he na me beduru ha no so no omo jemi ofeso ehwe me se de se na fata nti adanse no dog am se adwuma na moye adanse we brain the doctor say wa he na mo so no so nkabi sa yo mini aba am se medawase na machia ohwefo ene Ghana fo nyina na yese pani jare wi a na nsu asa am se nsem ni nyina papa abone to fa amaye anwonwadwuma nyame nam ye papa so ene amen scientific so ne ye de obubu sorry de opa wo nya bi onum a omuti ene omu honam dua tutu omu nyame nam ye nso na omu nyina nya ahoto samra ye kasa free health screening na ekoso de kan nyina ne se oba hospital card oye card na consultation bi anim secretary bi anim na yemum ya check won fidie de wodem de wokutum de woginem de eje obore de eje utrinwi de eje moja ojonso ahobaye nsuo ye twa scanner show liver kidney sabi wa wodie mu nyina ye free ye check up we nyina free amount no si ehu how bi dia na ne wato aduro kakra no ye papa batampa wasa ha 50% discount ti sami wa mba na che se wa no waye ho did ye ka che o manfo ne se wo ho na de dikan wo yare bi dada se wo pressure na esi che yare bi a na yare bi hye ho ya ka kire wo tumika na bra be check wo nhwe ba bi akoduru na emu antu ase ma wo ye to so mienu wo de bi a wo nko check up na emu mu a otipai wo sisi kotodwe o mema sem nkoyie o mensisi nkoyie bibi nkoyie honam dua no ho na no wo de na friend signs and symptoms ye nyanka se wo yare kwasi anama na emum no bibi de di so ha wo tempa na na odimrika mika se mewie no waduru amen scientific dada sanso na de to so miensa ono de sa nipa no se bibi anda di ni timpa no ne honam ba bi anya ne ya osore ko ba de bia nti ono kura no na ye ne se ne ho odin esan se oye ne bibia ono de ne kura na e dangerous esan se de ye ne se ogina wo no onhwe no wanhwe ase because sa nipa no e na dodo na no ne yetie di nkomo okoda ye wan sorry oda yare ne hyehye no na emum onim nti amen scientific bi ya pono se bra na be check wo se ne yetie bia no ye be boa ne ahwe ehu ohaw na ya se tu ase ama wo ye check wo na bibia ani wa ye tumfo ne abo ho ban se ne be ya yare ne ma esan se ne da bia papa ka no ye no ye mpese yare be ba kra nti ye boa na wadi ye se ne se efanta mema no
man prostate no ya kakra bia na cancer de no ho jim na sa spread it ti abasre be man de 40 years kono bia ti mo bia amra ma check no na ya hwe fama no na yare de eya da me number yo mini aba obetima free amen scientific e was 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 enkra ha your domi snake flat nchen wa ena ye wo la shibi klagon ye ben ashama nanda bridge no baby a obia no mini aba amen scientific e ben we sense ye pese ye sum ni ye nti ye bie ni bebri se ne be ya onipa bia be die e wa pomuden kwaso titrim Ghana for yes that say da doctor shey obo mam o kira mam for pa ya mi shira wa me ya mi shira mo so ya da senti bibia che wadwan doctor panina te hey na doctor Seusu ni frɛ opportunity ni now so ko check odie no ema na de ono aso sa wo ho nti na wo watu adi kura fa wo sisi na ko check odie na mwa na me de afia amankwa tamaklo the fancy door mambo atma ye krado and so the atoso kama pa na dress ne nya bad ne ho aye feyie ai that our diaspora dress no de amaye ne no ho because of the obey interview no so ye guy tinyami sheshra mo twen no che onche obasisi e kwaba